Ebusianfo, mami mo bibia kwaba aha eye GCN page so mesro and then da edi kan wo hwe me na wa subscribe to my channel now don sa emia bell ne so wo be notification ene sa ne news e de betum bia wo be nye bia tie anase wo be nye bia hwe e wo GCN page ha medin e de adwoa searching 2021 enche bia ye be see 2022 mu ensem bebre e na SCC na ensema SCC ni bebre na efa eye prophet Nigel Gezi e na eye honorable Kennedy Akompreko e Japan na adofo 2021 ni mu no yete say honorable Ken eko US na US no honorable eko e no ensem bebre e na epiepie ebi mo se honorable wenya stroke ebi mo se na no achie untumi nkasa wakoye surgery Kelvin Taylor betina TV so politics dey obi aye politics but sometimes I na atem didi no edoso dodo Kelvin mekeke nsema na ense emfata na e was ensem ni mu no prophet Nigel Gezi e the caption bi beto ni Facebook page na ensem o kan na ebi ni say obi a o fight nyame ni pebia no na wie enye ene ensem de o kan bi papa na adofo e won sensem ni mu na enkombra na honorable Kennedy Akompreko e Japan aye na ye penasem obia ewo ni mistake a otimi eye anase obia ewo ni mbreyo honorable ni mbreyo ne so na asem na ehye na komaso na jinja na obeye yawo obe salo na ho atọ eche se asem ne bo na ye bufu because on person Ghana ye koso nti sensem hu bi koso na so betena TV so na okasa na ye jinja na wakaka na dwen ono so ne mbreye ne but aside then no enyem honorable Kennedy Akompreko Japan eye magana fo nyasem keto akra oya doye enye easy na honorable eba back no nyame nchade oso koye surgery na ye de nyame ase se ne ho atore na wa basumdwo obeka yensa eye nde yie papa se yentumi anhwe onipa bi otese honorable Kennedy Akompreko Japan because man no oba recently ya kra no abema obi scholarship ya danasi ye papa na honorable eba no o grantee interview na interview ni mu no che say yes I am pastor koye surgery na odi mu nkyerem ba ye na yete say o hwe ase enti no okọ hospital no mo eche say wanya trimika kakra nje so mo ye no operation a o ye o ka price a o mo geni na no de tudwa na eno na eye Kofi Adoma wani eye prophet Nigel Gezi interview na interview ni mu no bisa na honorable no ho asem na wan ka se oni kamensi ye na ye hu video de bi ene o prophet Nigel Gezi kensem a o che so honorable Kennedy Japan de bia kro bom pipe ya no dome no de o ye gufem de bia bom pipe dome no ensem se na Nigel eka na asem na ne chirebe no eye owura honorable Kennedy Akompreko Japan o mu ye ni interview no eno he okay kan adwen de che Nigel Gezi pa o ka che ne say ono oya mpe nkro amafo no ma twimple no de beba out na honorable ni nsem na o kan no prophet Nigel Gezi e kire say o de honorable Kennedy Akompreko Japan oni video bi o de beba oni hwia o de ba de bia o video on fembra na ye hwa anche bia ene ye koda sori ade tinya prophet Nigel Gezi ne akatasia bia TikTok waje ho afo ene o buni mutu akini o twi shisha no o ye say na video ne ba out quickly na prophet Nigel Gezi ebe ma comment say oye ne nephew ne wo faase nti ne wo faase keke na prophet Nigel Gezi organizing interview okofa again na busua na de ade na de eba ho na obe kirekire mi na amanfo bebre na ese prophet we say mofra wo girl wo faase na nti osofo pa na wo faase tumi ye se ne me ya huntumi ntunifo girl ne se wa asesa yo ya ate na enemu o social media na yakopie video bi so na video no nipa kro ni nsem a o ka no o kire se prophet Nigel Gezi girl no ne ye video na ye ne mpena sabi one ne da rough pra na girl ne papa eye abemu panin na girl ne papa ne buafu ensem ne ba prophet Nigel Gezi akoto ne ma de akoma girl ne maame akopa ne chew se ombra bonti no ma na girl ne meka san se bebi adu na nimguase aba enimguase aba enti prophet Nigel Gezi chese another chese secret bi about omo chese girl no kra no ne papa efi oye Ghana ni pani a ne buafu ye papa na he is ready to come out and talk now me kan kire Ghana for say ne ba no prophet Nigel Gezi sebio o de hye no
or the one na ensem no emu enchiremuni Gomu epa ne se akwara no na jegezi eyene mpena de mo mama nche secret akwara no oye debi oye pani bi oye nipa bi e de hye na nipa no oye adwuma wa aban mu o hye tuntum atade na mempese meka ho asem bebre na wobra asem ni siye no na jegezi to to ne ma no mo de koma akwara no ma me no mo fra akwara no na jegezi di a chopa gu fom se o srese omuma akwara no meka se no wofa na anye se de animguase ebre no eti na jegezi se ni sister ba na de wo boa wonte da akwara no ye nempena wone ne da e wo se sankura wenu se ne ye from afasiduro wenu form a ade ya kina wo gja wonan a wo kwa aye yo ti wenu empenimfo ye frɛ we oh yes ye frɛ o se na bitre ye frɛ nkura wenu mu afasiduro eti no uhu ne ketekete saa no but adwuo betimi aye wo mpanwu ama wo no nya asam ketwa na o se na jegezi dampa so eti enkrofo bi say ye dem da bia in office office na office ho no owompa wo office ho okay because omu wa ade bi omu ye say se opobi na da omu se me do ko operation room because you operation enti oba no ho efe o pawo obebu ha no ho efe pa o se o fibroid obi ha no ho o se obi ne da o se me do ko operation room no makoya ade ama ene sampa na no woda so no office wa eti onya bie door no se na obehunu se empa ene si ho no odo to so a ho no obeye wo ho adwuma obeye operation eti office ho na sampa no wo ho na ne mba no so da eti akura no ka se office ampa ene wo koye enye ni fie na jegezi won na fie oda sorry dem ho a baby asod no wo no ho an wo da office ho no one na yire ne magina ati office debi ne yire wo fie na jegezi won no na yire ntie o oba no won pene nim kura hwe o hu se oba no ye chiwade bi a waware no na jegezi yire be no kwafo sadia akoye owo vision wa ye friend say akoye kro owo vision wa ya na yire be kan na ya osafo yeah se na jegezi yire be ye boot se na ya osafo yire e ba bonte be kasa ye na jegezi ne yire kura won na na because the beer we just sequence for no mother no so manaso we dey hu we no yes and na ma me ye manasi the word changer no on say en sori na omo ye no ye no ya so eda sori no mu information sakase ni nyina na efire wa sori wo nyina na ekura ye na kameda kan na jegezi yira sem se ya twere kamitimi ka but a dana aso office one or no empa na si wono dem wa office one wo e ho na ne ma ne da because you operation ama also for you operation other doctor da ho na menhwe sunsum ene wo da na menhwe ade oboa bu ho na de oya fa ne be ma ho no de ewura wase ono wada so itino ho ene one sa akora no kokoda na wo hwa akora yi sebe jantra abrabo tutu abrabo ahyewu abrabo ene abrabo fitantan a wode na di wo TikTok yi na se wo se no wo fa no wutimu bompaye meje firi soro ba wutimu bompaye se yewura kanede japo bompaye tia ne de bia wontimi bompaye amasunsu finish sunsu tantan a te wo fa asie mu a wona wo se edine bo jantra brabo wa bonti egum anim ase no entimi entutu emfiri ni mu
Seven, a man of God with disciplined life. Akora no kora de camera ne che wenu a wo boss anwum no. You would discipline the child. Yes. A man of God with a disciplined life. You would discipline her. So many videos are there. I don't need it. But what the hell? Because we get friend. We do get the better. Also, na or kasa so na get in front of her.